بسم الله الرحمن الرحيم En şefkatlik, en mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. عما يتساءلون Müşrikler özara nimi doğruluk soruşudu? عن النبأ العظيم Ula çoğun bir haber, yani kıyamet doğruluk soruşudu. الذي هم فيه مختلفون Ula şu, yani kıyamet doğrusu da ihtilaf kılışkıçılardır. كلا سيعلمون Hergiz ondaq emas. Kıyamet ulanın oyluğunu dek yalgan emas. Ula hakiki ahvalını kelgüsüdü bilidu. ثم كلا سيعلمون Hergiz ondaq emas. Ula beşiği kelgen azapını kelgüsüdü bilidu. ألم نجعل الأرض مهادا Ziminin üstüde muqimlişişinla ve keng tüzlenliklerge ziraat terip paydalanışınla üçün ziminni bisat qımmıdıq mı? والجبال أوتادا Ziminin tevrep ketmeslik üçün tağlani qozuq qımmıdıq mı? وخلقناكم أزواجا Sileni ayal qılıp yarattık. وجعلنا نومكم سباتا Uyqini silenin bedeninla üçün rahat qıldıq. وجعلنا الليل لباسا Keçini libas qıldıq. وجعلنا النهار معاشا Kündüzni sile terikçilik qılıdığan vaqt qıldıq. وبنينا فوقكم سبعا شدادا Üstünlada müstehkem 7 asmanını bina qıldıq. وجعلنا سراجا وهاجا Sile üçün yenip durğan çırağını, künni yarattık. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا Açlıqlarını, ot çöplerini, dərəxləri, qoyuq bağçılarını östürüş üçün bulutlardan mol yağmur yağdırıp verdik. إن يوم الفصل كان ميقاتا Kıyamet günü hakikaten mükafat ve cezalaş vaktidir. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا O günü sur çelinidir. Sile top olup gelisile. وفتحت السماء فكانت أبوابا Asman içilip nurgun işikle peyda buludu. وسيرت الجبال فكانت سرابا Tağla hareketlendirilip serrapdek bulup kalıdı. Yani tağla tozup yiraqdan qarğıçığa sudek tuyuludu. إن جهنم كانت مرصادا Cehennem hakikaten kuffarlarını kütüp durdu. للطاغين مآبا Cehennem şübhisiz ki günahkarlarının cayıdır. لابثين فيها أحقابا Ula cehennemde uzak müddet kalıdı. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا Ula cehennemnin hararetini yenikletilgen birer sörünlükке ve teşnalıkını kandırdığan birer içimlikке erişelmeydi. إلا حميما وغساقا Ulanın erişidiğini fakat yukarı hararetli kaynak su ve yırındılına ibaret boludu. جزاء وفاقا Bu ulağa verildiğin muvafık cezadır. إنهم كانوا لا يرجون حسابا Çünkü ula kılmışlardan hesap elinişten korkmaydı. وكذبوا بآياتنا كذابا Hem de bizning ayetlerimizni qattiq inkar qilatdi. وكل شيء أحصيناه كتابا Her narsani to'liq xotirlab qo'yamiz.
فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Ulağı eytimiz ki, tetinla, sizlarga faqat azobni ziyoda qilamiz. إن للمتقين مفازا. Şübhisizki, taqvodorlar ne'matga erishadi. حدائق وأعنابا. U ne'mat bog'lar, uzumlardir. وكواعب أترابا. Tang tush qizlardir. وكأسا دهاقا. Şarap bilan to'ldirilgan jamlardir. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. Ular cennetde yalgan söz, bihude söz anlamaydı. جزاء من ربك عطاء حسابا. Eni şula Rabbinin bergen mukafati yeterlik atasıdır. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. U asmanlarının, ziminin ve ulanın arasındaki şeylerinin Rabbidir. En şefkatliktir. O günde hiç kişi onunla söz kılışka kadir bulanmaydı. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. Cibril ve periştiler sep bulup durup gittiğin günde, yani kıyamette, ulanın arasında en mehriban Allah Er-Rahman'ın iznige erişken ve doğru sözünü kılganlardan başka hiç ahadinin söz kılışığı bulmaydı. ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا. Eni şu çoğun boluduğun gündür. Kimki iman bilen, yaxşı amel bilen Rabbiga qaytadigan yolunu tutuşunu xalasa tutsun. إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Biz sizlarni hakikaten yüz berişi yıkın azaptın, yani ahiret azabıdın agahlandırdık. O günde kişi ilgiri kıygan emellerini gördü. Kafir, kaşki men tuprak bulup kessem deydi.